Trong có thằng lâu rồi mình tổ tê rồi thì cái tâm lý sẽ tới một thầy hi cái lâu đấy bây giờ hay anh xin là suy khai khi nào mà cao ra bảo cái này bảo mình khai nó làm thế nào để đây fit view lo vậy thì là cái fit lấy thì nó cái hi cái tâm lý là hi thì đâu thì chỉ đâu hi là tiền cái sai là bạn taบอกให้ตัวทุลสามสี่เรานี่คนทางไอ้ทางตะขันเราเทียบสักตัวมันเองมาสานสุดอะไรเทียบเราคุยนั่งกันดูเบอร์ละป่าสังเกตso